Itonda cyanone dushimye Imana kuba turaha kuri iyi mva uyu munsi dufite isanduka rishoreye umugaragukazi w'Imana. Ni igitangaza kubona umuntu aja mu ijuru. Haleluya. Amen. Kuvugisha ukuri mu buryo bw'umuryango twebwe turaziranye, ariko mu buryo bw'umwuka hano barahari ababanye nawe natwe iminsi mikeya tubanye, ariko twamenye ko uyu muvyeyi yari yeteguye kuja yari umugenzi. Sifa kwa Yesu. Haleluya. Reka tuze gusenga tube guhereza umushumba wiwe hano akajambo dusomera ijambo mbere yuko twise umurambo. Ariko tutarasenga aha mu gitabo cy'izahishuwe 14 n'13 hari ijambo rivuga ngo Yohana yumvishe ijwi rivuga ngo wandike uti ngo hahirwa bapfa bapfira mu mwami, ngo kandi n'imirimo yabo ikajana nabo. Sifa kwa Yesu. Gupfa si igitangaza, n'abandi benshi bari mu gupfa, ariko igitangaza twabonye n'ubuntu bw'Imana twagiriye gupfa ugapfira mu mwami. Uyu muvyeyi yapfiriye mu mwami, kandi ntiyapfuye arasinziriye, azakanguka kandi azazuka. Imana duhereze umugisha. Reka tumve pasiteri adushyire mu maboko y'Imana, nitumara yegereza umushumba nubwo arwaye arihangana kabisa, tubabarire agira icyo avuga mbere yuko twise umurambo, kandi ko turareba ijuru ukuntu rimeze. Imvura yoza kudusanga ahangaha, ariko ntabwo yereka y'umwami wacu Yesu. Turabushimiye muri aya masaha y'uyu munsi tugejejwemo, ariko ubwo gukunda kwawe. Turaje rero duhagaze hano ubwoko bwawe bungana butya, duherekeje mwene data watuvuyemo, uwo wibutse, uwo wahamagaye kuva abayeho kamugenera igihe cye, kuva uno munsi wa none akaba ariwo munsi w'iherezo rye. Turagushimiye data ko wabikoze. Ubundi rero ubwo tumuherekeje hano tugeze hano ku irimbi kugira ngo tumusige aho wamugeneye, turagusaba ngo dusange muri uyu mwanya kandi uduhagararire. Ntabwo ubwacu twabishobora, ariko rero tuzi ko tubibashishwa nawe, kandi turazi ko yadusize yagiye mu ijuru. Ahasigaye rero natwe rero duhe kwizera hamwe no kwiringira kugira ngo dukomeze kuba dufite izo byiringiro ko tuzamusanga mu ijuru. Urakoze kubwa Yesu. Amen. Amen. Mwese turabakiriye muri aka kanya kugira ngo murakoze cyane. Twanze gushimira umwungeri uri kudukorera iki gikorwa cy'indashikiro, umubyeyi wacu wadukuwemo kugera hano ni ku mpamvu ziwe, ariko atari ku mpamvu ziwe twari kubasha kugera hano. Umubiri n'uburwayi ariko umutima ni muzima. Amen. Haleluya. Amen. Iyo mpamvu twabasha kugera hano. Reka dusome twifashishije ijambo ry'Imana bukeya kuko umuntu amaze kuvuga natwe turabibona no gusubira ni kure. Igitabo cyo kubara 23 here ku 8 kugeza kwa 10. Navumante ab'Imana itavumye kandi narakanirante ab'Imana itarakanye, kuko nitegeye ubwo bwoko ndi hejuru y'ibitare kabwitegereza ndi mu mpinga z'imisozi. Dore n'ubwoko butura ukwabwo tubuzabarwa mu mahanga. Ninde ubasha kubara umukungugu? Ninde ubasha kubara umukungugu w'ubwoko bwa Yakobo? Cyangwa ninde ubasha kubara igice cya 4 cy'Abisiraheli? Icyamba kifira kuko abakiranutsi bapfa, iherezo ryanje rikaba nk'iryabo. Baraki abwira Balamu ati, Yahishuwe 14:13. aravuga ngo numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti, andika uti, uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu. Umwuka nawe aravuga ati, ngo baruhuke imihate yabo, kuko imirimo yabo ijanye nabo ibakurikiye. Amen. Dushimiye Imana y'umwami wacu Yesu Kristo.
iduhaye kubasha kugera kuri uyu munsi umubyeyi wacu rabo. Nubwo abantu batatanye bahura n'intambara, ariko hagati y'ibyo iyo tubonye dushinguye umwe muri twe mu cyubahiro turanezerewe. Umubiri wo gutandukana ntibyoroshe, umubyeyi gutandukana n'abana ntibyoroshe, umubyeyi gutandukana n'umugabo we ntibyoroshe n'abavandimwe. Ariko rero no gushingura umubyeyi nawe mu buryo bw'icubahiro naco ni ikindi. Haleluya, amen. Turanezerewe rwose kuba tugeze hano ku munsi mukuru w'uyu mukecuru wacu. Tuvuga byinshi kuri barabivuze, ni umubyeyi wacu twabaye, twebwe turi abana. Umwaka ataha niwo mwaka mvuka, ubu ko ndasatira imyaka 62. Kwambura ngo umuntu kubana n'uwundi imyaka 62 gutandukana biroroshe, icoroshe. Niyo mpamvu tubatubwirerezera ngo komera, tuzi ko hari bikomeye. Tekereza ari abana b'incuke wacu gitwaze dushaka mukabamwa bacu mukageza kuri aya masaha y'ubukecuru, ariko hagati y'ibyo dufite ibyiringiro. Haleluya, dufite ibyiringiro ko ijuru rihari kandi nta maryogo, si n'iryo gushakishwa, wenyine yasize abivuze. Imana ishimwe, amina. Yaravuze ati ndagiye hasiga tuzabonanira mu ijuru, basigiye ijambo rimwe. Haleluya, basigiye ijambo rimwe, abiringiye Uwiteka. Turakomeye kuko Uwiteka yadusigiye hari muri twe, habe nubwo agiye ariko ari muri twe. Kwambura ngo ramuntu uyu wadushirana ku makote ramara mu mutima. Haleluya, akangaka ni symbole yo kwereka abantu, ariko ramu wacu ari mu mutima kandi ijambo yasize riri mu mutima. Niyo mpamvu tubinginga abateraniye hano mwese mwifuzije kandi muri haranira hano ku isi. W'abantu imyaka myinshi w'amara imyaka mikeya turabagenzi ko turatambuka. Nukuvuga ngo iyo hajya kuba ibintu byo kuva ngo bimugarure, ta ku muryango wa Sirtana Mutuzi batagize ngo ramagaruke, ta ku muryango wa Bishop Willy batagize, ta ku muryango wa Muyomba Petro Gitwango batagize, kuko turabagenzi habikuwezekana. Haleluya, amen. Niyo mpamvu tukubwira waba ufite utabufite, waba ukennye utabukennye, waba umupfubyi n'umupfakazi, dore ijuru rirahari naho tuharanira. Handi uyu mwanditsi uyu ni Balamu, Baraka mutumye ngo ngwino uvume ubwoko, atereka mbe nk'ubwitegera ngo agenda handi yamamubwira ngo ntibishoboka. Kubavuma ntibikunda no kubarakarira ntibikunda, kuko ni bene Mana. Haleluya, abo ntibaza bavumika, abo ntibaza bakunda, ntibaza barakarirwa, ngo Imana ibankwimuhishurira imwereka iherezo. Iherezo niryo rikuru, imwereka iherezo. Ati dore abakirisitu, dore umunsi umwe ngo Aburahamu ngo yabaye nk'usinzira gutya, Imana ngo imwereka ijuru. Haleluya, aravuga ati sinoba kibaye kwisi, sinona ubaka, yaratunze amahemba gusa. Ati ndategereje umuntu. Uwo mwanditsi yaravuze ngo uwo mudugudu Imana yatanze plan ka engineer, ngo itange plan ibone nta muntu wo wubaka, ngirongera kandi bamaso irawubaka irawurimbisha, nuko tuzashaka. Imana ishimwe, amen. Uyu mwanditsi aravuga ngo icyampa imva icyifuzo kuri twibindi, icyampa nkipfira kuko abakiraniki bapfa, amaherezo yanjye akaba nkayabo. Nico turushanya amaherezo, turushanya urupfu, naho ubutuzi n'ibindi byose n'iby'akanya gatoya. Yohana yaravyere twaravuga ngo andika, Yohana ndakubwiye ngo wandike uhereye ukumva nkubwira hahirwa. Haleluya, hahirwa bapfa, hakosa bapfa bose tituri mu kwamba iminsi yose. Abo ndia amahirwe n'abapfa bapfira mu mwanya. Umwuka ngo urikiriza uri mu ijuru, uravuga ngo nuko. Haleluya, ngo kuko baruhutse imihati yawe, ramararuhutse. Nitwe bisigariye ramararuhutse, ariko tuzaje mu ijuru. Hari umwanditsi umwe wanditse aravuga ngo mutima wacu habagakono karya kanyakororo, abakecuru barakazi n'abagabo bakuru, kamwe kageze kangana gutya ngo kabanga tikaza kuzura. Iyo ugaterera mu 10 kaza kagura ngo zoba zibaye 20, wagaterera mu 100 kabo ngo haraba 200. Wubaka inzu bakagura ngo yanaka niyo nkuru, bagweza imodoka ngo igezweho ni yingiye tikaza kuzura. Na Salomo yaravuze ngo tikaza kuzura, yigeza kwifuza abagore, ageza abagore 1000 ngo karamubwira ngo sindanyirwa. Aravuga ngo mambo ya ubatili yote ya dunia yote ni ubatili, tibikunda.
ariko umwanditsi aravuga ngo hari igihe kaza kuzura. Haleluya. Ngo niyo Yesu Kristo karimo. Iyo akicayemo ubupfakazi iyo busanzemo Yesu ngo buzaburerembe. Bukora gusamagura. Ubupfuzi bwasanga Yesu yicayemo buzaburerembe. Unicho chatumye umuririmbyi yavuze ngo furaha yetu itabakia ikiwa vyote vingetoweka. Haleluya. Hamwe guramu yogende. Furaha yetu itabakia. Imani bezo. Imani bafasha. Yamakiye musho. Tuzamusanga. Amen. Amen.